Goeiedag aan al die kykers en lesers. Dis Maries Leroux en Waldie Volskenk. We are here to bring you our weekly news bulletin of all the top stories in the Rustenburg Herald this week. Waldie, what do we have on the front page? Goeiedag kykers en lesers. Hierdie week het ons by die mall gaan inloer, die Waterfall Mall, wat besig is om die beste voetjie voor te sit in voorbereiding op die Kersseisoen. Mooi foto van mense wat in die gange op en af loop, plekkies soek om geld uit te gee en wonderlike Kersgeskenke bymekaar maak vir hulle familie. Kyk gerus op bladsy 1, dit laat mens ook sommer gees vang in hierdie seisoen van welwillendheid. Dan op bladsy 8 lees ons oor die stand van sake in die onderwysstelsel, spesifiek in terme van graad R. Nou die departement van basiese onderwys het aangekondig dat graad R verpligtend is, maar FETSAS het kommentaar gelewer en hulle sê dat die hulpbronne reg oor die land bloot net nie daar is om al die graad R te akkommodeer nie. Die grootste probleem natuurlik die gebrek aan onderwysers. Lees gerus die volle storie op bladsy 8. This is a worrying state of affairs as we know our education system is in the dirt, if I can put it as bluntly as all that. So read all those details in that story. One of the oddest stories of this week, perhaps, it is old hat that the Rustenburg municipality has been struggling against the culture of non-payment, which in Rustenburg has accumulated to an amount of close to 5.3 billion in arrears since 1994. To make matters worse, the National Treasury has written a letter of reprimand to the Rustenburg municipality and particularly the municipal manager, Advocate Ashmar Guduge, to warn the municipality of the National Treasury's intention that it might withhold or that it is considering to withhold the municipality's December tranche of its equitable share allocation. That is also an amount in the region of 1 billion rand, which will have a detrimental effect on the municipality's financial affairs. Read the full story on page 7 in this edition. Nou, in hierdie tyd van jaar voel ons almal die finansiële knyp en baie mense mag dalk tempted wees, soos ons sê in Engels, om miskien die slot machines te gaan besoek. Now, November is Responsible Gambling Month. And unfortunately, South Africans are not responsible when it comes to gambling. Just to highlight a few statistics, about 40% of the poll members of this study said that they are unable to stop gambling without professional help. 13% reported legal issues, and 6% of those gamblers also have problems with illicit drugs. So, as jy dalk die knyp voel, daar is alle maniere om 'n ekstra geldjie te maak of gesels met jou mense. Kersgeskenke onder die boom hoef nie R500 of meer te kos nie. Dit gaan meer oor die gedagte. Dit is natuurlik die Kersseisoen. So, please stay in the spirit of Christmas, of giving, but not of overindulging. Dit is seker vir niemand nuus dat dit die afgelope paar weke baie gereën het nie. En dat ons sedert die derde week in Oktober vanjaar gereelde neerslag gehad het wat groot syfers opgelewer het nie. Vir ons boere en vir ons verbruikers wat bekommerd is oor watersake in ons land wat maar altyd droogte op een of ander manier in die gesig staar, is dat die meeste opgaardamme, indien nie almal nie in ons land, is in 'n baie beter situasie as verlede jaar dieselfde tyd. Ons het al die damme in Noordwes, die noemenswaardige damme se damstande hierdie week opgesoek. Ons rapporteer hieroor, as ook oor die 5 grootste damme in Suid-Afrika. Ons wonder hoeveel mense weet wat is die 5 grootste damme in Suid-Afrika. Ons het ook na hulle stande gaan kyk en ons moet sê dis bemoedigend. Suid-Afrika het baie water en ons is nog ver van die einde van die huidige reenseisoen af. Daarmee gaan ek sommer ook afsluit en sê, hou maar die sambrele en die reënjasse byderhand. Die reenseisoen is nog lank nie verby nie. Bly veilig, bly binne en mooi bly. And then just as we are going, a reminder that we are currently running a competition for Sun City to win a fantastic break to the value of almost 30,000 Rand. So if you have not planned a vacation yet, or if, like most of us, you don't have the funds to go on a break,
enter the competition. It's closing on 21 November, and we invite local residents to partake in this competition. Please read all the terms and conditions before you enter. Maak seker dat jy mooi lees en dalk staan jy 'n kans om 'n vinnige wegbreek vir jou en 'n geliefde te wen na die immer gewilde Sun City. That's also yes, Dit gaan 'n wonderlike een wees want dit is by die Lost City. Dis nie net die gewone Sun City nie. Ja. So hierdie is iets om by voor die in te Palace. skryf. Ja. Okay, so dit is alles van my kant af. Ons sien julle weer volgende week. Sterkte aan die leerders wat eksamen skryf en miskien selfs die paar ouer studente wat ook eksamen skryf. Ons sien julle weer. Mooi bly tot dan.